Siklod tamo po. Kinlagyo ni ipa po ning anak po ni Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Panalangin laban king Omicron variant. O malugod ni igpa, king pamikatawa ng tao ng bugto mong anak, ipaganakamo kya kami, ing abera ka, ing kami magdili-dili, abera ka. Iti impagmulan ning kya kami sika ng lubat tepangan, ing na kami dapat tumakot, abera ka. Ban pakayanan impusan mikimbye, lalo na king panahon kami pa miyakapibangon king kabiyayan, pauli ning pandemyang dintang. Ngening makaambang niya naman mikalat king bayo ng lupang anting Omicron, abera ka. Karen tao nga lang sawang sasaw patlilingap karing mililitkan. Lalo na rin kaya kaming frontliners. King pangkalusugan at aliwaming pamangailangan. Panamdaman mi sana ing abera ka. King kooperasyon at pamakisan metong king kiakaldan. Lalo na king pamagbakuna, king pamanupad ka rin tuntunan kaingatan, at imbye pamanalangin. Adwan miti kinlagyo ng Jesus, Diyos at tiyubusal mi, kaya bemi. Amen. Birhen de los Remedios, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Kinlagyo ni Pampo ning anak apon Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Maya pa abak po kaya katamungan. Pagmasusyan tayo po ngayon kadwa ng Domingo ning Kwaresma. Pakiabetala po king banalamisa, ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan da ring makatuki, Sir Ares de Vera, Romy and Elena Dizon and family, Aaron, Joseph, Marites, David, king karelang wedding anniversary, Lito and Lori Sapanta, Jane Agluba, Badoy and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kiabaitan ng Luningning, Batol, para king personal kayadwanan daring makatuki, Mario de la Cruz, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Marinel Cabrera, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sara Gokwenko, Elizabeth Galang and family, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Levi Martin Mendoza, Christine Ann Mendoza, Alevia Mendoza, Patria Fe Santos, Edith Esquera, Oriae Yuna Soto, Albert Songko, Ellen Buan Perez, Rebecca Gantz, Lani Pineda Reyes, Renato Generato B. Basilio, Marlon Tuason, Maria Razila Socorro Ronquillo, Claudita Tolentino, Remedio Gonzales, Suzette Reyes, Joan Pamela Nang Sison, Luzon Ocampo, Edel Umlas, Sonia Madlambayan Agabon, Cyril Blue Galvez, Zenaida Piason, Gloria Panlillo, Jennifer Manarang Canlas, Eller Bitug, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alang hanggang kapainuan ding kapatadtamong miyang unabye, Gloria Bitug, king kayang death anniversary, Maria Jovelyn Escasa, Mading Samson, Anastasia Tuason, Maria Nora Gonzales,
Mario de Ausin, Angelina and Segundina de Ausin, Antonio de Ausen, Maan Estacio, Alfredo and Consolacion Roldan, Filmer Abrejano, Reginio Gopez Sr., Francisco Medina Sunglao, Paulina Magtoto, Anita Maniti, Rosalina Duya Agluba, Kinkayandet Anniversary, Victorino Agluba Sr., Victorino Agluba Jr., Josefina Agluba, Noel Latombo, Kinkayang 40 Day, Jose Vargas, Johanna Carmona, Jenemino and Asuncion Umlas, Pacifico Gonzalez Jr., Loretta de la Cruz Villegas, Luciana Olalia, Faustina Santa Maria Jr., Renato de Lara, Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtanco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Onofre, Celerina, Ignacio Miranda, Perna Miklat, Perna Miranda, Janet Miranda, Jonard Miranda, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at ikanta indalit a pamuklat. Agat
Kiligyo na ningig pa ang pananganak, panimbanal Espiritu. Amen. Ingino manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Good morning po. Good morning po, Amo. Kaniting kaduang Domingo ning panahon ning Kwaresma. Damdaman tamo ing makapauna ng tula ning paintungulan ng Yesus. Bistaman panahon ning Kwaresma, aking tang pag-asa. Iti mayari keng kalungkutan, king katang kasal pantayanan, king pamanyubling me. Iti kaya katang maya pabalita. At karing panahon, may gintang may na at may gintamong mababa kasal pantayanan. Hindi katasanang misa, pasik na nga nakatamo, kapanayan. At karing panahon may kasalatamo, sisyantala at paingulutan. Magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad. Uling mi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. King Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan nakatamot, king pangapatao daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana kimbiye alanganga. Amen. Gandakan tala po rin kaya tang panalangin, isipan tala po rin kaya tang intensyon, king kaya tamong misa. Hoy paning sala, kaya ka alang mayakit tayalino, ning pamagbayo no nemo, ing kaganapan imbye, at alang hanggang katutuan. Ibuklat mo rin puso, miking siwala, ning kaya ka ngamano, at itimawa mo kami, kingalanganga mong dalumdum at tatakap ka ring panimanman mi. Ibalik mo sana yung sala daring matami, ban atang alan mi, inganak mo mamahus kay kami, king kapanisyan at pamagbayong puso, uling mabibiyay at magari kambe mo, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Ing Diyos ti kine i Abraham, luwal na ning tolda at ngana. Talanga ka at lumawe king banwa, at bilangan mula ring batwin nung arapat mo. Makanyan la karakal, ding maging lahi mo. Migtiwala ya i Abraham king Ginu, at uli na nita, meging katanggap-tanggap ya king Ginu. Kanita sinabi na, Abraham, ako ing Ginu akinang wake ka ibat daring kaldeo, ban ibyeke ka ing gabun ay ti, bilang bandi mo. Nganang nengutang Abraham, O Ginong Diyos, makanano kung abalong abandi ko iti.
Pekibat na ning Ginu, pagdala mo kong metong abaka, metong ababaing kambing aatlong banwatwa, at metong alalaking tupa aatlo mo namang banwatwa, metong abato-bato, at metong apitsyon. Dela na lareti king Ginu, pemiraso nala at biniline ing kabangal, tulid na ning kabangal na. Enala pemiraso ring ayup, digpandalang ayup abit buitri, dapot inabuang na lang Abraham. Inyang lalbog ne ing aldo, mi patudtud yang manyaman i Abraham, at detangane ning makapal at makatakot adalumdum. Inyang lumbog ne ing aldo, at medalumdum na, lintoya ing metong akalang abubusok, at ing metong amilalablab at ukil, pilatan daring me pirasong animal. Kanitaya me kipagkasundo ing Ginu kang Abraham, ngana, babyeke ing gabun ay ti karing maging lahi mo, manibat king ilog ning Ehipto, angga king maragul a ilog ning Euphrates. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo, ing Ginu ya ing kanakong sulu at kaligtasan. Ing Ginu ya ing kanakong sulu at kaligtasan. Ing Ginu ya ing kanakong sulu at kaligtasan, nino ing kanakong pitakutan. King panganib ing Ginu ingatan ako, nino ing pitakutan ko. Ing Ginu ya ing kanakong sulu at kaligtasan. O Ginu, pakiramdaman mo ing keka aos ko, malunos ka at pakibatan mo ko, ngamong sumabi, mekakeni panintunan mo ko. Ing Ginu ya ing kanakong sulu at kaligtasan. Ngakong mekibat, burira kang akit Ginu, lupa mo eme sa papanpan kako, king kamwa mo eme sa palakwan ining kekang alipan. Ika ing kakong kasaupan, emu sa lalakwan o paboren man, o Diyos akakong kaligtasan. Ing Ginu ya ing kanakong sulu at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginu, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka, King Ginu, emo painan ing lubmo at eka tatakot. Wa, manalig ka, King Ginu. Ing Ginu ing kanakong sulu at kaligtasan. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. Kapatad, kayo sana sasawang makiapos ka na ako. Binyemi na ing mayap ay alimbawa kaya kayo. Pagumasdan nyo la ring makiapos nga kaniti. Sinabi ko nang maralas kaya kayo, at ngeni mi papatangis kong ulitan. Dakala ring mabibye ang timong kalabanan ng krus ng Kristo. Deti pawalang ang papunta king impyerno. Uling ing karelang at yan, yang gagawandang Diyos da. Pag maragul da pa'y tang sukat da sanang pikakarine. Ing bukod mong maulag a karela, ila ring niyayaliwang bage ketiking yatu. Dapat para kay katamu, ing tunay tamong balen, yung banwa. Manibat siya king banwa, ing panenayan tamong talapagligtas, ing ginutamong Heso Kristo. Alilana la ring katawan tamong matbud at malalaso. Gawa na lang kalupa na ning katawan na,
amaslag king ligaya. At iti gawa king kapamilatan na mo rin, nitang upaya, agagamita na, ba na lang sakupan ding sablang bagi. Uli na nita kapatad ko at kakaluguran, at tutukong pakamalan, at buri ko ng buring akit, makanyan kayong sukat manatiling matatag, king pamibiyebiyeyong, makayabe king Ginoo. Ikayo, ring tulako at pagmaragul. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Itamongan po, meramdam yang iba't kimbiga ing metong asiwala. Nga na, itiya ing anak kong pakamalan alubos kong katulan. Pakiramdaman ye. Manatili kaya kayungan At kaya ka antimuri. pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, ti kinalang minukyat Jesus di Pedro at Juan at Santiago, king bundok-bundukan ban manalangin. Kabang manalangin niya, minaliwaya itsura ing lupa na, at may ginyang makasilo king puti ing himala na. Kabuda-buda ting adwang taong may yakit kasabi na, ilari Moses at Elijah, ay Elias, makapiblas laking emunanong kaligayan at kasabi de Jesus. Isabyanda yung tungkol king malapit ng panahon king parasan ng Diyos, king kapamalatan ng pangamate na king Jerusalem. Matutudla kanyang manyaman ni Pedro, ading kayabe na dapat may pagising la at ikita yung kaligayan ng Jesus sampo ding adwang lalaking makatalakad kayabe na. Inyang lalakwan da ni Jesus, di nga dua katao nga ng Pedro kay Jesus, Maestro, mayap keti, gawa tamong atlong kubul, metong para keka, metong para kang Moses, at metong kang para Elias. Tunay nang ebaloy sa sabyana. Kapag magsalitaya pa, lintoing metong abiga, at tikpanala, at may takutan laring alagad, inyang mitulid yakarela yung biga. Nga naning metong asiwalang iba't king biga, iti inganako, ing kanakong pinili, pakiramdaman niya. Inyang tinok nang neng migsalita ing siwala, ikit dili magdiridili Jesus. Linihim da ring alagad iting bagay milyari, at alalang belitanan nunemo king panahon na ita tungkol kang ikit da. Kalugurang kong kapatading may pabalita ni kaya tang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Kaya ano po tatag? Kilagyo ning igpampo ng anak po ni Banal na Espiritu. Amen. Ing tula ning kapanayan. O tating tula keng kapanayan, keng libutan ning kasakitan. Kalupan ning panahon ning Kwaresma. Is there joy in anticipation? Indeed there is. At pong may pamag-aral, kita pong research ng Martha Roberts, yung pamag-aral na po yapin ni. Saning mas masikan ay epekto ken tao. Itang tula ning kayakang kapanayan o itang kwento ning kayakang milabas sa masanting. There's a big difference. When you talk about your retrospection of your happiness versus your anticipation, nano po yung buri ko sabihan? Wari nang kay kukwento tamo itang milabas. Itang tula kayong milabas, may pagkwento kayo. Aga na kamo, itang malatita mo, kasayata mo. Aga na kamo kanitang mintata mo Bagyo, yung tamigauting tamo La Union. We talk about the past. Sabihan tamo yung tula ng milabas. It's called retrospection. Masantik po ito, masaya. Pero kanong alang sumambot kayong tula, potang atigang panayan. Kunyari mo, panayan mo, mumuli ang anak mong iba't abroad. Excited ka. Agit may anak mong pasibayo. O kaya, ika mismo, munta ka abroad, puntalan mo yung anak mo, ang asawa mo, hindi na ng kambisa. Itang panayan mo, manaya ka, malapit na. O kaya itang panayan mo, mag-graduate ka, o mag-graduate ng anak mo sa wakas ba, mag-graduate ng anak ko, mayari na kayong pamag-aral, at ikaw kapanayan. Maskan kanu, it has more powerful, positive emotion and expression of joy. Potang ating kapanayan. You look forward to. It's like a promise. Ating pangako, apanayan. O ba't sasabihan ko po iti kalibutan nining Kwaresma? Uling ining kaya katamong pamanaliwaas ke. The Gospel of Transfiguration is a promise. Naan po yung amanwan tamo, atintang panayan, atintang lalon daratang lagpus keng kasakitan ng Kristo. It is the promise. It's something you look forward to. Transfiguration is a promise of the glorious victory of Christ in the midst of His impending perils, of His imminent arrest, the unjust public trial, the brutal scourging, and the horrifying slow death on the cross. Makatakot po yung paintungula ng Kristo. Ken daratang apanahon. King Jerusalem, dapat ining ebanghelyo tamong eni, bala mo pasinagya, keng daratang apamanyubli ng mebye Kristo. The promise of a beloved is something you can hold on to and something you can look forward to. Potang yung tatang mo may ngako yan, mintaya mo abroad, itatang mo kabasabihan na, magbalik ko naman, panayan mo ko. Potang nga nakamalati, sinabi ng tatang mo ito, magbalik ya, panayan me, asahan me, at hinggang panayan na daratang. O ito po yung absentang pag-asa. O ito yung absentang kapanayan. That is what we call hope. The Transfiguration is a foretelling of the resurrection of Christ in the midst of the dark cloud of the suffering that is imminent and waiting. Balamong baluda datang panahon, may pakuya Kristo, magkasakit iya. Pero baluta mo naman, lagpusana ang kasalanan at kamatayan at kasakitan. Kailangan po potang dadalantang masakit, potang dadalantang mabayat, potang dadalantang kapagsubukan. Dapat yung lalo nyo itang maging sukli, maging bunga, maging parasan itang kasakitan. Tamo mo magkasakit para kingalang kwenta. We do not suffer for the sake of suffering. We find meaning at ating paintungulan at ating maging bunga yung kayakatang kasakitan. Kunyari mo, ikaw yung pengaring magobra. Magobra ka para ka anak mo. Ing panayan mo, datang panahon, mag-graduate lang. Mayari lang, may kamasanting lang biye. Makatalakad lang kayong sarili daw.
ating kang kapanayan, ating kang dahilan, at ayag duwan mo yung masakit. Kanitang malatita mo, siguro kalupan niya tang alatati ko, niya tang elementary ko, kaya tang eskwela mi, hindi kami uniforme short kake, kung makapolo kami. Itagay kami compound, elementary, kasiping bilang compound ng high school. Po tang elementary ka, yung gagamitan mo, nga tangi kami, lapis, kaya ba't maka-short kami? Po tang elementary ka, lalon mo rin high school. Sabi mo kaya sarili mo, bisa akong mag-high school. Wala mas sa ting high school kayong elementary. Kasi makapantalon lang. Ang po pang mas maragul yung campus. Ang pong aliwang schedule da. Atin lang half day, atin lang CMT, may aliwang activity. You look forward to. Punta namang high school ka, alam mo na mo mag-college ka. Bakit? Kasi kaya college, you have a bigger campus. Mas maragular ang university. Mas mga regular ang colleges. At saka pwede kang medyo may paluwal kaya kambalen. You look forward to your college education. Potang college na ka man, alam mo na mo, mag-graduate na ka, banda mag-obra ka, may kasarili ka sweldo, ala na kang academic responsibilities, ala na kang assignment kang ma'am. Pota pong makanya natin kang lalawan pa yung tungulan, itang masakit ay harapan mo kayong immediate, ay yagyuan mo. Bahalo mo yung dahilan, kagad titiplad. You look forward to. Even the studies in psychology have proven that looking forward or planning for something beautiful or something positive in our future contributes to the happiness and well-being, whether it is simple or even big. Challenges ahead are overshadowed by the optimism of the brighter prospects of the promise. Bala mo, potang ating kampain tungulan lalawan, maswelo ka. Ay, muli ang kaluguran kong iba't abroad. Sigurado kong ating kanining pabanglo. Ating ko siguro kanining chocolate. Ating ko siguro bayong sapatos. Ating kampanayan pasalubong. Ating kampanayan kaluguran daratan. You can plan your future. Mag-obra ka, pero ating kampanayan. Reward yourself with a simple promise. As simple as that. Kanina pong mag-aral ko, college kami, marakal kay exam. Masakit yung pamag-aral kay seminaryo, masakit yung pamag-aral seminaryo. Susulat ko lang rin ka na akong exam. Potang ayari ko lang, check ko lang. Potang mas marakal no retan check, malapit na akong mayari. Kaya ba't po kanita, ating kong pangako kaya sarili ko. Ating po kasing manyaman na restaurant kaya tangarap seminaryo. Simple mo, manyaman po yung Lomi ang po ating lang bakery. Kaya rin mag-exam, you can go out and have good meal for after the exam. Bala mo, you are excited for something. Ating kampanayan, nagyang mapagal ka, masakit, balo mo, ating daratang. There is joy in anticipation. Sana makanyan mo naman kaya katamo. Lawen mo tintang paintungol at tintang panayan, itang pareho mong pareho. You always say, there's nothing new under the sun. Para-pareho na imbye. Then, ala na kang panayan and naka-excited. Kanita, ikit ko, ating meto nga mato, aking katedral. Ating tayo magmisa ko po kayong katedral, kaya ni King San Fernando, tambayo kong pari, alapang parokya. Ating kong kilalang taga San Fernando, matuwa na po, retired na sisimbaya naman. Diyan tapo linuwal ko kayong katedral, dinalang ko kaya tanggulot. Kaya gulot ng katedral, palengkiya po. Banam kayong kaluan, palengkiya. At kung nga sa ganan matuwa, makashort siyang maputi, po makarubber shoe siyang maputi. Lupang iba siyang may jogging. Pero matuwa na po, retired eh. Bala mo may malengkiya. Ano kaya excited? Awak maranon, after the 6 o'clock mass. Ay, pader nga na, may kwento yung bagya. Muna na ako na yung magdalay nga daw supot penya di. Nuko pumunta kanya na ako. Graduation, nanita nga na akong graduation, ita nga po kong kinder nga. Graduate yata ita nga po na, balo prep o na. Pagluto miya nga na. Excited ko nga na, masayaya. Nano po yung kakasaya na, tinya nga po. At tinyang panayan, mag-graduate siya po hanggat panapon. Pagluto din. Itang po ating kang panayan, ka makatungakngak. O ka makalawe kayong marayo. Ating kang paintungol.
At ito po yung makasanting nga balita. Ang giyang masakit at mabayat, ang Kristo daratang panahon, may pakuya kayong krus. Masakit yung daralang arapan na kayong Jerusalem, pero balo na, kay ba't nanini, ating masala, ating maslag, amanaya kaya, ing pamanyubling mebye. Iti po yung kikatang maya pabalita, iti kikatamong kayausan, eta mo pa isiralo, eta mo po, malungkot po tang eta mo ayagwan, ang giyang masakit, alagpusan tamo. Bali po ating umaya pabalita kaya kayo. Ita pong meto nga kaparokya tamo, coordinator depo, pong leader depo, rin kaya katamong kapatad, aitas, king target. At this week po, linwala rin na sa, may exam niya kayong exam, Dr. Kapulong. At kaya king kaya katang baryo, itang leader daretang aita, king target, ing lagyo na Aris de Vera. Mi pasarya kayong exam. O chay, Aris, talakat na ka, Aris. Palakpakan tayo, beko. Sinimbayang ngayon magpasalamat, Thanksgiving. Eta maswelo para kaya. Eta maswelo para kayong parokyana. Eta maswelo ay para kayong pamilyana. Eta masaya. Kareng kaya bena. Kayong mag-aral keti, deng mag-aral. Ikaw nga tipapag-aral. Lalo nyo la rin taong matagumpe. Emo ngeni ken daratang kareng anak yu. Deng anak ka mag-aral. Lain niya ikaw yung Aris. Susudo yan, emo kaya sarili na. Kareng kaya ba ng kainakan. Potang atintang ayuda, yung coordinator. Keng Holy Family, sasaw piya kareng estudyante. At kareng kabaryo. Emo keng sarili na. Potang atin pong activity ka rin, king target, yung kasabi mi, yung ka-text mi. Lalo na, aliwa mo yung sarili na, nunay kareng aliwa. Ngeni po, pigtagumpe na, yung pangapasar na bilang let passer. Paswelo ko po, para kaya. At sana kareng anak yu, makanyan mo naman. Eko agad suso ko. Lalo niyo itang panahon, datang panahon, mag-graduate ko rin. Datang yung panahon, akwakya mo rin yung pangarap ko. Do not forget the promise. Do not forget your anticipation of future. To look forward, moving forward, energized, eager, and inspired. To look forward for something joyful in anticipation to face the trials. Kaya kasi po, may katakman na kandita kakaswelo, nakabisang makoka rin. Then nakangalimbawa na yan. Pedro, ikit ni Jesus, masalaya, abe ni Elijah, the prophet, and also Moses representing the law, na sinabi ng Pedro, kenita na mo, gawa ko nga lungkubol. I will make 3 tents, or gawa ko nga lungkubo. Kenita ng bundok, good time Kenny. Alitay murid ng Kristo. Sumulong tapo at intapang misyon. At intapang ariyan na mas importante. Lagpus pa kayo ng bundok kayo ng pong kaswelo. At ko pong sabihan kaya kayong metong. Itang metong kong kaluguran na pari, at inyang papag-aral ay anak. Kayong college. O nangyayang panahon ng pandemya, makaba yung bakasyon, may kipag-obraya kaya tang, pubalo kaya tang, may kipag-obraya kayong metong, detang food chain, detang pong Airballoon, Jollibee, McDonald's. So basta may pag-obraya pong lang waiter, o nang ating sweldo, o nang sweldo da rin mati, na sweldo na. Gini ka nung mag-aral ng pasibayo, nga nitang pare, o tayo na ibisang mag-aral, kasi may kasweldo yung bagya. Masweldo na yung siguro, kaya sa akin dati, lai sweldo. Masaya na ka rin. Nga ako pen, sayang. Ditak na mo, mayari ng college. Uling may katakman yan ditak, kaya tang sweldo ng bilang waiter. Bisang mag-aral. Santig po yung mag-aral, pwede kang maging manager, ditang tindahan na ito. O ikaw mismo, pwede kang pikatindahan, sarili mo. You can grow farther than the immediate joy of, like Peter, kenita na mo, gawa na akong kubol. Tanang mama ko kayo ng bundok, talimundok kaya mo ita, bundok-bundukan, atin pang mas, lagpus pa kanita. Sabihan ng Kristo, sumulong tamo, kayong misyon tamo. At iti po yung kaya katamong
maya pabalita, kaya katang paintungol. Misan po ating metong ngaus na po kaya philanthropist ang gagawa yung mayap karang aliwa. Yung lagyo na Eugene Lang is an investor, industrialist, and also a philanthropist. At inyang foundation for education. Mintay po king Latin America. At karin kitang eskwela nga ito, kaluluya mo, anak katas itang ausandang itang karelang dropout rate. Deng dropout, itang kunyari mo, grade 1 to grade 6. Ano karitak din miraras grade 6? Kunyari mo, dinalan na rin may grade 1. Potang milas lang grade 6. Ano nala karitak, kala nung 50%. Makanya niya naman karelang graduation rate, kitang high school. Nung mapumsalang first year high school, potang mayari lang high school, ano nala karitak. Nga ng Eugene lang, sinabi na masantinging magaral. Angyang masakiting exam, magaral ka, mamasa ka, potang mag-graduate ka, maswelo ka. Di kayo obra ka nga. Itang kasakitan yung ngeni, milag mawas. Kaya kang pegaralan, kaya kang sakripisyo. Kaya ba't may nga kuya, the promise nga na. Nino mang mayaring high school Kenny, nino mang mayaring high school kaya kayo. Automatic. Gawan da kang scholar, pwede kang mag-college. Bayaran min kaya kang college education, kaya kang pamasay, allowance, nung ating kailangan libro, supply, denanda ka basta mayari kang high school. Sigurado kang makakapag-college. Itang pangako ng Eugene Lang bilang head nitang metong Foundation for Education. Dindang dareng anak kita, peksabihan na lang. Ot kay ba nanita, mitas? Mitas in graduation rate. Mi baba itang dropout rate. Deng may graduate high school, miracle lang. Bakit? Atin lang panayan. Nung may graduate lang high school, atin lang pag-asang makapag-college. Wapi naman kanitang, ya mag-graduate kang high school, ya naman. Karina lang mo, naman luluwal kay karelang baryo. Naman susulong. At mag-aral ko pang high school. At magpag-graduate ko pa, kaya na akong mag-obra kayo. Because of the promise, the anticipation, it was so powerful that the kids were able to hold on to the difficulties of education towards a brighter future. Makanya niya po yung pangako ng pamanaliwan ng aske Kristo. Huwa masakit yung paintungula na daratang panahon ning kayang pangapako kayang krus. Pero balo na kay ba nanita yung kaya kaligtasan, kapatawaran kayang kasalanan at yung biya alanganga yung maging sukli ning kayang kasakitan. Ita mo man po sana hanggang masakit yung dadalanan tamo, lawen tamo, nano yung kapanayan, nano yung kiyakatang paintungol. The promise and what we are looking forward to. There is joy in anticipation. Kilag yun ng igpam. Pwede nga na, panimba nila Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tayo, kapatid, kiyakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yatu, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ning banala Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bamukum ka rin mabi ang pumeng amate. Sasalpantaya ako king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang me ding mete at king be alang angga. Amen. Bustan yung panimuna na katamong Jesus, king mata sa bundok, anong no katamo buring manalangin kambena. Katamo pong makibat ka rin panalangin, Ginu, pasalan mo imbiemi. Itangan po. Ginu, pasalan mo imbiemi. Baning kaya katang Ginu, ibiene king kayang iglesia, ing metong amasalang tagimpan, ning pamisan metong darin sablang balayan at kultura, ipanalangin taking Ginu. Ginu, pasalan mo imbiemi. Baning kaya katang Ginu, ibiene ka rin pamuntok ding bansa,
ing metong amasalang tagimpan, ning pamipabal katuliran at kapayapan king yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo, imbiyemin. Ban ing kiakatang Ginoo, ibiyene kareng mipagkalaman gelingan at pibandyan ning masalang tagimpan, ning pamirake king karelang kayatinan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo, imbiyemin. Ban ing kiakatang Ginoo, ibiyene kareng kainakan ing metong amasalang tagimpan, ning pamanyuyo at pamagtagulaling bibayo kaniting yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo, imbiyemin. Ban ing kiakatang Ginoo, ibiyene kareng daralan kasakitan, ing masalang tagimpan, ning pamikayagom king karelang sakit at kapigaganakan, karing king Ginoo amamusan king keyang krus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo, imbiyemin. Ban ing kiakatang Ginoo, ibiyene karing kiakatang komunidad Kristiyana, in tagimpan ning pamakisan metong pamangalang at pamananggap king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasalan mo, imbiyemin. Ngeni po, adwan tamo'y sarili tamong kapagnasan. Ginoo, pakiramdaman mo, yung panalangin mi. Mama ko, siping mi, at mamantabe kaya kami, king kalungkutan at ligaya, kaya kabaning dalan, papunta, kaya ka, at kingig pa, ngenit manggaman, king alanganga. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Madalain kayo kapatad, bandating kayatang daon, matanggap larapan ng Diyos, pang may payang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Mapagbandalan mo kami, O Ginoo, ilako na sana niting Eucharistia, ing kasalanan mi, at kapag sadyan, king pamangmasusi, ning pamanyubling mi. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka Iyat antimurin. na yoreng pusoyo. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos a ginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o pa. Diyos king alangang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. King banal mong bundok bilalag na ing kayang ligaya arapan ing kayang alagad. Si Jano para kay kaming lalapit ng kamatayan.
nasanong ituro kapamilataning batas ading propeta, ing pangako ng Kristo, kailangan niya pamong dumalan king kasakitan, bayuya miras king ligaya, ning kayang pamanyubling mebye. Ulinita kang beding sablang koro, ring angel karin banwa, daralit mingya kang ligaya lain makyabe king alang tukunang ng pamamaya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Tunay ka pinbanaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naratingayan king Espiritu mo. Ban para kaya kami, marialang katawan at daya, hindi ginuming Yesu Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepa salamat sa keka. Piraso na at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti yung kanahong katawan, amidaw para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan, ingwaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbayo talang hanggang tipa na mibubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao ban kanita mi patawaran laring kasalanan dapta niti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ni Kasalpantayan. Inyang ini kaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Layod ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo, bansa mo iyo kaya ka. Papakumbaba ming pagamuha mo king ikan ming sanang misulusulo king ataw na daya ng Kristo, tipuna na kami ating medong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban mi ganap ikayang lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, at hanggang malugod na susuyot sa sasaw, king kay kaming Kasalpantayanan, lalong-lalo na king parokya amin, kay king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang miyangu abiye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king balmong kaburian, king kaya kabanin panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga.
Ipaubos tamo King Josig pa, King Panalangin, at iro ng Jesus kaya kata. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Upan king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati ay migabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligtan ni kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman tingalangan. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Masaya tapong pasyag, misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko.
Nyo'y kordero ning Diyos, ni Jesus, sa milalako, king kasalanan na ningyato, nuan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ko, dapat yagkas miya ing amano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ko king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may kitkin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapat, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, ume ka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin. At pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. Mo sana ipaintulot kapilan man. Ingbi kawani ko kaya ka. Amen.
Alakad tamo po. Manalangin tamo. Papagbandalan mo kami, O Ginoo, ilako mo sana kaniting Eukaristiya, ing kasalanan mi. Ban keng makapagsadya, ing pamagmasusi, ning matula mong pamanyubling mi. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristo ang Ginoo mi. Amen. Binalik ta na po yung kikatamong Station of the Cross. Karayang kikatamong sityo. Yan ta pong Biyernes, may gupsa tamong kaya king Samar, king Porokwan, king Little Baguio, karayang kaya po magmisa. Ngayon pong Biyernes, yung kikatang Station of the Cross, mamsaya po radar, kitang bisitas kay radar, kita Santo Niño, kaya ba't po tipa, muntan mo na po kayong lipat sapa. Karin niya po yung misa tamo kayong Biyernes, more or less, kaya rin ning Station of the Cross. Kat makibalita tamo po balang Biyernes, karin tamo po magbisita, karin nga lang, kaya tang bisitas magmisa, kaya ba't na ning istasyon. Kayong Biyernes Santo, tintamo na pong Station of the Cross, mamsa Kendeka, pabalik kay ni King Margot, papunta kay Katamo. Alas 5 na po ng Maranon. We will give you more details about our plans. Ang yan po kitang palaspas, kitang Palm Sunday. Umpisan tayo po kitang elementary public school. Karina po mabendita rin kaya katang palaspas. At mag-procession tamo po, pabalik kay ni kitang parokya kay alas 7 misa. Bendisyonan da kayo po at bendisyonan ko rin kaya kayong pamilya. Ingino manatili kaya kayo nga. At kaya ka, antimuri. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo na ningig pa, po rin anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Yung kaya katamong misa, may daon umeta mo, masayang manaya, kayang paintungol, ning pamanyubling me, bistaman datangan taya at labasan harapan, ing kasakitan na ning krus. Salamat, King Diyos.